23 নৱেম্বৰ 2020 অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতে আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় অসমৰ জ্যেষ্ঠ তথা শ্ৰেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ শ্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াদেৱ বৰ্তমান আমাৰ মাজত নাই। আজিৰ দিনটোতে তেখেতে আমাৰ সকলোকে এৰি থৈ গুচি যায়। ভগৱানৰ আগত এটাই কামনা কৰিছোঁ, এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াদেৱৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰে। 23 नवंबर 2020 यानी आज ही के दिन हमारे असम के पूर्व मुख्यमंत्री फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मिस्टर तरुण गोगोई जी अब हमारे बीच नहीं रहे। ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब भी उनकी आत्मा को शांति मिलने के लिए प्रे कीजिएगा, भगवान के सामने प्रार्थना कीजिएगा। थैंक यू।